Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe. Nje kuganira namwe ku bijanye no gusezerana ikintu. Yesu nashimwe cyane. Ndakwinginze mwene data, video uyitangiye uze uyirangiza, ndakwinginze kugira ngo umenye icyo Imana irimo irakuvugaho. Yesu nashimwe cyane. Nje kuganira namwe ku bijanye no gusezerana ikintu, gusezerana. Yesu nashimwe. Uwuri n'umwuka wera arumva. Yesu nashimwe. Dusenge Imana. Data nyakubahwa Kristo, ndagushimiye nk'uyu mwanya umpaye kugira ngo nasame maze nawe uburire ubwoko bwawe. Ndakwinginze Yesu ungire neza, maze umwuka wawe wera mwami Yesu abe muri nge, maze haleluya icyo wagambiriye kubwira ubwoko bwawe maze ukibabwire. Ndasengeye umuntu uwo ari we wese agiye kumviriza buno butumwa, maze umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turasoma mu gitabo cy'umusiguzi igice 5 ku murongo wa 4 n'uwa 5. Yesu nashimwe cyane. Dusome mu izina rya Yesu. Niwasezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa, kuko idahimbarwa n'ibipfu. Ushitse ico wasezeranye, wopfuma utagira ico usezerana, hakusezerana ntushitse. Yesu nashimwe cyane. Ini jambo ry'Imana ndakuzaniye. Rino jambo ririmo rirabwira umuntu yasezeranye ikintu. Rimwe rabwira umuntu yasezeraniye Imana ikintu. Yesu nashimwe. Mwene data, urashobora kuba warasezeraniye ikintu Imana, ariko noneho ikaba irimo irakwibutsa icyo wasezeraniye Imana. Ntabwo ukwiye gutinda kugishitsa. Urashobora kuba warabwiye Imana iti, Mana ndarwaye cyane, niwankiza nzaguha iki n'iki. Imana nayo ikabikora, ariko noneho ntibikoze kubera ko wayibwiye, ahubwo ibikoze kugira ngo yiheshe icyubahiro. Rero mwene data, ariko uramenya ko isezerano wasezeraniye Imana yaryumvishije, ariko wewe byarakunaniye kurishitsa. Urashobora kuba warubabaye ufite inda ugiye kubyara, ukavuga uti, Mana ndakwinginze niwangira neza nkabyara nzakora iki n'iki, nzagukorera iki n'iki. Ico kintu rero ukaba utaragikora, mwene data, Imana irimo irakwishuza icyo wayisezeraniye. Wari ukwiye kugihereza Imana nk'uko wagisezeranye. Abakristo benshi bariboshe, bagendana imigozi y'amasezerano basezeranye, ariko ntagire iki, ntibabishitse. Urashobora kuba yarasezeraniye umuntu kanaka ati, nzaguha iki n'iki, ukamubwira ati, umunsi uyu nzakiguhereza, ariko uwo munsi ugashika ntube wakironze. Ugira iki? Hamagara uwo muntu ubwira ati warakibuze, kugira ngo umusabe imbabazi, hanyuma n'Imana uyisaba imbabazi, Imana ikubabarire. Naho ubundi wopfa ufite
icyo wasezeranye ntugisohoze, nta juru wajamwo mwene data, wabuboshwe. Haleluya. Buri muntu birasabwa ko yibuka ni ikihe wasezeraniye Imana, ni igiki. Urashobora kuba wariyemeje ikintu aho usengera, ariko icyo kintu ukaba utaragisohoza, ukaba utaragitanga. Mwene data, wari ukwiye kwibuka. Niba warakibuze, ihane, ubwira Imana ko wakibuze, maze uwo mugozi ukuriho ukuveho, naho ubundi ntabwo ari byiza. Gusezerana ntushitse birutwa nuko wobura icyo usezerana, kandi abantu basezerana ntibashitse Bibiliya bita ibipfu. Rero wowe wasezeranye ukanga gushitsa witwa igipfu. Kandi rero Imana ntabwo inezererwa ibipfu. Niba uzi ko usezerana ntushitse, ntukaze usezerana. Wewe urabizi ko udashitsa. Iyo usezeranye ntushitsa, reka gusezerana kugira ngo ntiwishire ko imigozi. Wewe ubwawe n'umutima wawe urazi ko iyo usezeranye, iyo hageze igihe cyo kugira iki cyo gushitsa icyo usezerana ntubikora. None kubera iki usezerana? Rero Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko umuntu wese yasezeranye ikintu akwiye kugira iki, kugishitsa. Wowe subiza ubwenge inyuma, wibuke ibyo wasezeraniye Imana, ubyibuke. Icyo Imana irimo gushaka ni uko wabishitsa. Niba warabibuze, atura ubwira Imana ati Imana narabibuze, ndasaba umbabarire. Watuza akanwa kawe. Niba by'ukuri warabibuze, Imana ibibibona ko wabibuze. Niba uri murayibesha naho irazi ko uri murayibesha. Niba wararonse icyo wari wasezeranye ugaca ugikoresha ibindi, ntabwo uri bwatuvuga uti Mana narabibuze, kandi wari wabironse. Ariko Satani aguma kosha, aca kwereka ibindi. Mwene data, wewe n'umutima wawe n'Imana murazi icyo wasezeraniye Imana. Imana irazi icyo wayisezeraniye. Urashobora kuba warayisezeraniye maze ugaca wibagirwa. Bwira Imana ikwibutse icyo wayisezeraniye kugira ngo ugishitse. Naho ubundi Imana irimo irakwishyuza, kandi Imana irimo irishyuza umuntu ari we wese yasezeranye ikintu ntagisoze. Imana irimo iributsa, iranakwishyuza. Buriya wewe uribukijwe. Niba warasezeraniye ikintu Imana ukaba utaragishitsa, Imana ishaka ko ugishitsa. Niba by'ukuri warakibuze, Imana ikabizi ko wakibuze, wature ubwira Imana ikubabarira. Ariko niba uzi ko waronse ukaguma ukora ibindi, waronse uguma ukora ibindi, urumva ntabwo wabibuza, ahubwo wagize iki, wabikoresheje ibindi. Mwene data, ubu nyine ugiye kuvuga ko upfuye waje mu ijuru, hari icyo wasezeraniye Imana utashoboje. Niba warasezeraniye ikintu Imana ntugishitse, dore ukwiye gusaba Imana imbabazi, ukatura. Niba hari uwasezeraniye kuzamuha ikintu ukamusezerana, ukabyatuza akanwa kawe, ukaba utarakimuhereza, by'ukuri kubera ko wabibuze, genda ubwira uwo muntu, mubwira ati ndasabye imbabazi, bya bindi nakwemereye narabibuze. Niwatura ko wabibuze, Imana yo mu ijuru irayibona ko wabibuze. Ariko niwatura ko wabibuze,
ariko utarabibuze ukaguma ubikoresha ibindi mwene data biragoye. Urashobora kuba warasezeranye ikintu ukaba warakibagiye. Bwira Imana ikwibutse. Nutibukanaho, bwira Imana ikubabarire, igukura icyo kintu imbere y'izina ryawe. Twari dukwiye kubaho dukiranukiye Imana. Imana ishaka ngo tuyikiranukire, nico idukeneyeho twebwe. Niba uzi ko hari umugozi ukuboshe, wari ukwiye kubwira Imana igacagagura umugozi ukuboshe. Yesu nashimwe cyane. Mwene data muranyumviriza, Imana irimo irakwishyuza. Urashobora kuba warayemereye ikintu hakaba hashize imyaka 5, 6, noneho dore naho byagiye, irakwibukije ko hari ikintu wayemereye. Imana irakwibukije. Imana irakwibukije ko hari ikintu wemeye uri mu nzu yitirirwa izina ryayo, igihe bari bashaka kubaka inzu cyangwa se bashaka gusiga inzu yitirirwa izina ry'Imana, cyangwa se bashaka kugaburira cyangwa se bashaka gufasha, wewe ubwawe ukiyemeza ukaba utarabishikije. Dore Imana irakwibukije kandi ntugire ngo sindabibazwa. Ntiwigire nk'umuntu atabibazwa. Ni wowe biriko birareba mwene data. Abakristo benshi baryamanye ibyo basezeraniye Imana, ibyo basezeranye Mana, ni wadukwereye iki tuzagushima, warashimye. Mana, ni wadukwereye iki tuzagukorera, warayikoreye se? Ko avuze ngo uzayikorera, warayikoreye, yarabikoze. None wewe warayikoreye? K'ibyo wayibwiye yabikoze, none wewe urakoze ibyo wayemereye? Bene data, erega Imana si mubyara wanyu ngo muyifinatishe, kandi ntimukamenyera Imana. Mureke kuyimenyera, kubera ko Imana ntimenyerwa, kirazira. Imana ntagimenyerwa. Imana ntagikinishwa. Imana ni papa kandi akwiye kubahwa. Papa akwiye kubahwa. Data wacu akwiye kubahwa. Buri muntu akwiye kumwubaha. Mureke kumufinatisha. Ibyo nawe uzi wayemereye ukwiye kubishitsa. Usaba Imana imbabazi ati naratinze kubishitsa, atari ko none ndabishikije, ndabitanze. Cyangwa se nimba ubona ko atacufite by'ukuri, saba Imana imbabazi. Atura uyibye ati Imana, hari umuntu amwemereye iki, hari umuntu nemereye iki, ntabwo nakimuhaye. Ati kandi hari mu mwaka uyu n'uyu, hariho n'undi nemereye ibi, ntabwo namuhaye, hari mu mwaka uyu n'uyu. Ubwira Imana nabo wemereye ibintu. Ugira iki? Ubohoke. Naho ubundi niba udashaka kwatura cyangwa se ngo icyo wasezeranye ugishitse, urafite ikibazo. Shaka uburirimba, ufite ikibazo. Shaka ube ukora umurimo, ufite ikibazo. Rero wewe nugende wikureho iyo migozi ikuboshe. Yesu nashimwe cyane. By'ukuri abantu benshi barafite ibyo bemeye. Nawe uri murandeba warabyemeye kandi wabyatuje akanwa kawe. Muriko murikurira. Rero umuntu asezerana hashitse ni igipfu, ariko ntukabe igipfu mu izina rya Yesu, ahubwo shitsa.
shitsa mwene data, ngo hagusezerana ntushitse birutwa nuko wobura icyo usezerana. Ye baba we, iryo jambo rirakomeye. Wobura, iryo jambo ryitwa kubura ibyo usezerana. Abadafite ibyo basezerana barimo bararira, buri kwese Imana ngo Imana ibahereze ibintu kugira ngo bakore nabo. Mwene data, mwari mukwiye gusezerana mugashitsa kugira ngo Imana inezerwe. Imana mwarayibwiye bakore biriya yarabikoze, ariko mwebwe nimushaka gushitsa icyo mwasezeraniye Imana. Ufite ideni ku Mana, wowe ufite ideni, wowe uri murande ufite ideni. Ibuka icyo gihe cyose wemereye Imana, ibuka, ni wibuke, subiza ubwenge inyuma. Waribagiye senga Imana ikwibutse kugira ngo ubabarirwe. Kino waragisezeranye ariko ntiwagishikije. Ariko none kandi ndakubwire ngo hariho n'andi masezerano ugiye gusezerana, kandi na yandi utagira iki, utarayashitsa. Ubu ugiye kuvuga ko Imana izakumva niwongera gusezerana ikindi kintu ngo Mana nkora iki, ni wakimwe nzaguha iki. None se mwene data, ko igihe cyo gusezerana ibindi igiye gusohoreraho, n'ideni rya mbere utararyikura bizagenda gute? Igihe cyo gusezerana ibindi kigiye gusohoreraho, ugiye kongera kandi gusezerana ati Mana mbabarira, kino ni wakinkorera nzagukorera iki, na ca kindi ntago uragishitsa. Mwene data, Imana irimo irakwibutsa, Imana irimo irakwibutsa ushitse icyo wasezeraniye Imana. Umwami Yesu nakugire neza, kandi Umwami Yesu nakwibutse ibyo wayisezeraniye, kugira ngo mwature cyangwa se mubishitse. Mwature, warabibuze waturira Imana, ubwire Imana ati Mana narabibuze, ndasabye uwo mugozi umveho uwunkureho, mbabarira narabibuze. Urashobora kuba warafashwe na biriya na biriya, ariko aturira Imana, bwira Imana, uyaturire, uyibwire, udaciye ku ruhande, uyibwire ko wabuze, kugira ngo uwo mugozi ukuveho. Naho ubundi bene data, igihe cyo guhiga iyindi mihigo, igihe cyo guhiga iyindi mihigo kiraje, kirabasohoreye. Bizaca bigenda gute se? Uzaguma wiyuzuzamwo amadeni, uyiyuzuzeho, wumva bizaca bigenda gute? Manza wikureho ideni, muhigure imihigo mwahize, muyivaneho, kubera ko igihe cyo guhiga iyindi mihigo kirabasohoreyeho. Igihe cyo guhiga iyindi mihigo kirabasohoreyeho, mubanze muhigure imihigo mwahize. Umwami Yesu nabagiye neza, dusenga Imana. Iyi yari message yawe. Data, mu izina rya Yesu ndagushimira uwera Mana waremye ijuru n'isi, ndakwingiza ino message umwuka wawe Mwami ayiherekeze, kugira ngo igende kuri babandi mwamushaka ko bayumviriza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ntiwibagire kubwira Imana ngo ikwibutse na yindi wahize mu myaka ingahe ishize. Urashobora kuba warayibagiye, Imana yikwibutse. Ni waba warabuze,
wature ubwira Imana. Niwaba ufite ugira iki uyihigure. Imana nibagire neza.